Your Excellency, Brigadier Gachagua, our sixth president, utuwekeli mnyamu na tukolia leo na mayo huku na ashirika na huku mlima ya mwenia kaida ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utuwekeli Dar es Salaam na roho mbili na jodeni kwa Damascus na mradi wa Paulo ndio kama huyo na ukigoma kaluka itumilano wale mnome iburobe ngorwa marakio ya mwori na ile ndiye kulia akieni kuwela anijeshi yake akiwa madina akihewa na kulia ngoro akiwa kwa na ngoro akisoka ni ndio mwagikia akigonyelete akisoka wingi akilia kibuya yule kete ani hete ani mama bali ku ni mwana tese ani yoga kwa bala ule mmoja alibalo kule ndio ya mmoja ya tuendelee mno alitoa mahemo ndio ndio kwa nani aenda ndio ni kampuni amelete na watu ndogo na ndio toda nyoro wake ina mkera mbele mkera ni au ndio mmoja ndio 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 waine watu kwa hiyo ndio kwa no hiyo ndio kwa aku na ndio kwa kitu ndio ndio mama ni ndio ya mwanzo soka ni ndio kama ndio mkera kwa au Enyewe ndio kwa sababu mmoja wangu ndio watu wanachia. Asante sana, Mungu awabariki. Na mjeni makofi. Hizo kwa mwanzo ya ndio ile dayo. Ndio ndio yana mwisho ya kwenda. Tugeka na nyinyi mwagi, toni nyinyi mwagi. Izane za His Excellency Brigadier Gachagua niwe gakiheoya navyo tugite Brigadier Gachagua okego. Ndio Mheshimiwa Jeje. The second deputy president is Excellent Brigadier Gachagua inawapata leader kuitoeleze mtugateri vitu Reverend Githumu na congregation yothe ya Marima na ya tukite gawitu ni mwega mwathani ga boco gigie gucia ya ndia gawitu yudo wato kolia tukite nao mamoimite kuraya sawo jejwa mwegi na huku ndiko gwitu gatundu. I have Excellency a history na muno na kanitha uyu na andu agatundu tondu gwitu ni wandi haha rugongo na ni gicagi riu koguo ndaimira kambi no nginya ingionithio guikara handu a kambi na ndoka kanitha uyu ni murata wakwa ndiũikane gũkũ etagwo Jeno tarĩu ndiũikane gũkũ nĩ wandiintroducire gũkũ harĩa thutha ũndũ ũcio nĩ wandete gũkũ mwaka wa 2010 na from there tugikoretwo tugithii thabarĩ nĩnjũĩ wĩra wa mreheire thĩna no nĩnjũĩ nĩerutagĩra na agoka kũnyitanĩra kanitha-inĩ. From that day all around for those 16 years I've been part of many projects na nikio ukigua mtugatĩri agĩũka akiuga when he came here I was a man the very first who came to hamwe na mũthuri ũyũ wĩtwo Igara na tũgĩũka tũkĩreceive mũtungatĩri na kuma hau tũgĩthiĩ na mbere na rĩu nĩtũracemanĩtie nake nĩokaga wabici yakwa agũkũigua akiuga nĩngoragwo na wabici harĩa Royter Street Nairobi nĩũkaga tũgaciraga na nĩho arakorire arahetwo mathĩna marĩa megũkũ ũguo na akĩrequest kana no njethe mũrata wakwa tũke tũtungate gũkũ na ikũria na gĩtĩo tondũ rĩu no atuĩkire mũrata wakwa na ũkĩgĩa
wa Mungu gatũũro hau gabere andũ aya no makwĩre nĩ manyendete mũno rũrĩ mũrata wakwa tondũ nĩnyonaga tarĩ we watũmire kwĩgĩte tondũ okire kũrĩa ndũndũ bodi haha ya kĩganjo kana andũ aya kinyĩ ndatongoretie kura gũkũ atanoka no ningĩ nĩ twacokire nĩ njĩra ndahĩtĩtie na rĩu nake ndĩna ma nĩ ngũgĩa gĩtĩ na Excellency niĩ ndĩ mũthigari wa ma nĩma Mheshimiwa Kagonge haha nĩ agweta iga nĩ okĩte agacenjia no tũkwamba kũmũiga harĩa nja tũmũrorere wega tũtaramũigĩria nyũmba biũ ciana ici cia mũtumia ũrĩa mũkũrũ nĩ irendigĩra andũ aya mũno itiramendira na ũũ no ningĩ no tũkũmerorera ũguo na raia ĩno tondũ matũrutĩtie wĩra mũritũ mũno etekwĩra Excellency tiga nĩ ithuĩ kũrũgama nawe tũgatetera rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩ tũroimĩtwo gĩtĩo mũno mũno no thigari ici andũ aya me haha tũkarũgama nawe nginya hau tũkinyĩte koguo na nĩ twĩ raia ĩno nĩ ogi mũno imwe ciathirire kana mũthiĩ ũrĩa andũ aitũ ona ũngĩkorwo wĩ mũirĩtu ũhenio mwaka wa mbere ũhenio wa kerĩ ũhenio wa gatatũ ũhenio wa kana tũramenya wa gatano hĩndĩ wĩra ciana ithano abudega no ningĩ ndirĩ na ũru niĩ ndĩ mwendi thayũ na Excellency tutasukuma hii na umesikia hapa Reverend nĩtũrutaga nake wĩra mũingĩ wa gũteithia ciana citũ tondũ niĩ ona nĩ sponsor hii ya mũbira gũkũ tũgerie kũruta ciana citũ njohi tondũ ĩyo gũgacokanyua o gũkũ ta rĩu Excellency nĩ mũciĩ gũkorwo kũrĩ ndahandĩte mũciĩ ndĩracereirwo nĩ mũthuri wa hau mũrata witũ Mwarimũ ciana ciake igĩrĩ cianyitwo wake nao baratha yake manyitĩtwo iyo magĩrehwo gũkũ borithi akĩnjĩra niĩ ndĩmũteithie no ndathiĩ twaria na OCS anyonia ciana icio wega hanaga no igua cianyitĩtwo Friday hwaĩ-inĩ na ira thaa 11 tũtirarĩũkĩtwo nĩ ũkĩke maraheo rwete tũrerana na OCPD ciana icio cirekwo cikare ira na ũmũthĩ tondũ na mũciari ndangĩhotana nacio ikarorwo rũciũ kũrĩ igakorwo igwana no no igarorwo ũcio nĩguo thĩna ũrĩa twĩ naguo mũtungatĩri ũyũ angĩkwĩra kũrogotagwo ta rĩu the other day kũrarogotirwo mũndũ haha mũtumia oragĩtwo haha nĩ andũ acio njirũ atumia gũkũ matũraga rũrũngano no ũhoro ũcio mũnene wa rũĩka naguo ciana icio nĩ igua ciaracio statistics kwĩna ciana makĩria ya 80 gũkũ no na mũtumia ũmwe nĩ njuĩ nĩ wa kanitha ũyũ gũkũ tũrathikire nĩ kanitha ũyũ yes ũmwe haha itũno na ũngĩ haha rũgongo tũrathika nĩndarĩ mathiko mau mũnene twaregaga tondũ mami wao ararĩrĩra grade-inĩ ĩtarĩ na mwanake na twatuĩria ũhoro ũcio ũrĩ ona atongoria amwe me thirikari-inĩ kana ndimoire andũ aitũ ũhoro wa ma andũ arĩa matwarire cicio kũu Russia nĩ atongoria amwe mehĩtaga atongoria gũkũ rĩu ithuĩ Excellency tũrona maũndũ marĩa na Mheshimiwa Ndagĩtarĩ ithuĩ twarĩkirie na thirikari ĩno tene twamenyire nĩ wĩra ĩgĩtũruta twamenyire tene na tũkiuma tondũ cukuru ciakwamire maĩ maitũ makwamire kila kĩndũ ithuĩ tuonaga maũndũ marĩa mũnene twĩrĩirwo matatũ gĩgacoka ũmwe nĩ gũtwara ciana citũ Russia na kũrĩa kũu ũcio ũngĩ nĩ gũtũhũrĩra kĩo gĩa kũraga ciana citũ ũcio ũngĩ nĩ gũtũrehera goons cigagũkaria mĩcemanio yao gũkũ Gatũndũ marĩ namo ira na ndĩmũcokerie ngatho mũrahũragĩra thimũ twĩwarogaga mũkanjĩra mbica nĩ yambata kana ti mwanya andũ aitũ mũkanjĩra nĩ yambata ĩngĩ na nĩngĩ gũtũra nĩ kwendete tondũ nĩ mũĩ nĩ ngitagĩra mũnene ũyũ na nĩ njikaraga na mana kĩhoto ndikwenda gũkĩria hau Your Excellency niĩ no igua nginya ndĩmũhe district gũkũ ĩtagwo Ciarong na rekei ndĩmũgĩra andũ githĩ wa atĩ koguo angĩkorwo nĩ ndakĩria mĩario nĩ njugaga nĩ wĩikia wakwa nĩ wĩikia wakwa mũnene mũrathime amwende tũthiĩte wega tũthiĩ hakuhĩ kũrĩkia Your Excellency
kana waikira kanitha nĩũrorire praise and worship team ũrire mwana mahana DCP hiyo uniform kwa tuwe kumushie nitokiende kushie here nitana introduce MCAs again I'm not a careful MCAs again very good Kadule na mheshimiwa kama kwa mweki mheshimiwa Madete kwa Kenya Your Excellency, Mheshimiwa members of parliament, they were introduced, but I was requested just to stand again. Elected members of parliament. They kana ni mwake okaha mumone uroka nwe tukire kwa mutugatiri na twitugati na tukutaka wira umwe tusikwarie muzikirie nigetha tuzikaire kanitha muno. Okay, mheshimiwa Kuria Gatanga wakimule upigeni makofi. Mheshimiwa Mwago Starehe Kuria Sibili upigeni makofi. Na mheshimiwa Jake Hara kutoka Naivasha upigeni makofi. Na Gasheri mheshimiwa kutoka Kirinyaga. Ndio wake wote kiboke on their behalf. Wa PCA Gatundu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Mutugateri wanyu enda iwanya kama kameruge kalilenje. Na mimi unajua Your Excellency, sasa naona watu wameanza kukuja kwa chama. Unajua kuna siku moja ilifika His Excellency akanipigia simu. Akaniita mahali, akaniambia unajua Gasheri, wewe ni mtoto wa Mount Kenya Region na umesoma. Na nikiangalia tumewinga sana. Na hatuna mahali ya kukaa kama nyumba sisi kama watu wa Mount Kenya Region. Akanipea kazi ya kuenda kurejesta ama kuandikisha chama cha DCP. Nikatoka nyumbani bila hata kuambia mama nimeenda wapi. Maana that time the National Intelligence Service ilikuwa inatuwinda kila mahali. Watufungie. Mama akaniambia niahidi ya kwamba utarudi. Nikamwambia mama nitarudi. Na kuahidi nitarudi. Nikatoka nikaenda nikafanya hiyo kazi. I wrote the party constitution. I know where there is a comma, there is a full stop, because we needed a place for people to have refuge. Na mimi nawaomba watu wa Mount Kenya, watu wa hapa Gatundu. Unaona kina Kagombe sasa wamekuja. Unajua Kagombe kuna committee na mimi ni member, kwa hivyo ukinipata pale naanza kukamua simba ukinipata pale. Maswali nauliza ili tujue hata huyu mtoto prodigal sana ambaye amerudi tutamfanya vipi, na tutamuuliza maswali ajibu, tusikie kama tumeridhika ama hatujaridhika. Na nyinyi ndio mtafanya maamuzi kwenye uchaguzi. Tuchagulieni viongozi ambao wanaweza kuaminika na kusimama na Wanjiku wakati anamhitaji. Na pia Juge. Tumeona kule Omaro. Vile wananchi wameenda pale kina Babu Owino, kina Sifuna na wengineo. Tumeona wamesingiziwa vita, watu wamepigwa, wengine wako hospitalini, wengine wamekufa. Mimi juzi nimemuona Peter Kaluma ambaye ni member of parliament pale bungeni. Peter Kaluma amesema mtu yeyote ambaye hata support serikali pale apitwe na yeye. Amesema ya kwamba watafutwe hata kwenye mahoteli, watafutwe nyumbani kwao, eti wapitwe na wao. Mimi nataka niambie NCIC na DCI na ODPP, wakati watu wengine wanazungumza, nyinyi mmemakinika kabisa, mnaharakisha kuwashika within 24 hours. Kaluma amesema hivyo, yeye anatembea tu akieneza chuki. Niambie chair wa NCIC,
Animal Kingdom. Katiba yetu ya Kenya ya 2010 inasema article 27:1 ya kwamba every person is equal before the law. Kwa hivyo hata huyo Peter Kaluma sasa hivi lisiamini wewe unamakinika kushika kinakagusha na wengineo. Hata huyo Peter Kaluma mumshike, apelekwe kotini Mande ajibu mashtaka. Na niego kinyena wando ito karonja ya kambora kameteine wimbo kwa nani mwonyesho ya asanteni sana. Asante Mheshimiwa Women Rep Kirinyaga. Nataka kupitisha protocol kidogo, najua kuna viongozi wengine ambao nilikuwa niite kabla nimuite RPG, lakini wacha kwanza tumuite RPG ndio wale wengine tutaongea baadaye kidogo. So ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only, the People's Deputy President, Rigathi. Ndoto wakumira na njira njega na njira ya thayu tondu turera gwa kwa teto tike kinyama yao matarare kwa tike kinyama yao, lakini leo yote mumetokea migeza tumukaribisha, si ndio? Sasa nimesikia Kasongo akiwa Dubai, sababu wako Dubai aigwa Rigathi wa Gachagua ni akinya tondu kwa uhuru wa Kenyatta ekwa ndagate kume haro nigetha turwe nyumba na nyumba na goko gutire na haro. Riu turenda twire Kasongo thaiti toni atwiroreire thiini wa YouTube. Kama wewe uko na kidole ama uko na kofia, hapa iko kamera hii, unaona hii kamera, wewe kwa kamera sema wewe Kasongo tutakupeleka nyumbani. Tumesema wamekufa huko na wale wengine wamebaki. Unataka kumaliza na pombe yake nani? Wewe ni one time. Wewe ni one time. Mimi nimetumwa na salamu sababu Getunga ndio mwingine amechelewa kufika, anaitwa Medho. Korea Karau nituraheirwo gitio githitiguo koguo andu a Karau ni maraheiririe rurire gitio na ithuĩ tũkuoerera hau 2027 tũheirie Mount Kenya yothe gitio, si ndio hiyo? Rĩu thaa ici harĩa William Ruto arĩ no kũnyamarĩka anyamarĩka mayao, anyamarĩke asinyamarĩke, anyamarĩke asinyamarĩke, onake tweke mũinĩra kione ulio anyamarĩka nĩwĩra wa ngoroi ũrĩa ũtakinyaga wanyenjeire iri. Andũ aitũ, mimi nataka niseme nikiwa hapa Gatundu, wewe tulia hapo, wacha hiyo jamaa nenda hiyo kitu hapo. Haya, tafutia hiyo kijana hapo shilingi 10,000.
inasumbua kwa sauti. Weka kando kidogo. Wewe Kasongo, ulichukua Moses Kuria ukampatia kazi kuwa mshauri yako ya vile ataangaisha jamii ya Wakikuyu. Huyu Moses Kuria ametumiwa na Kasongo kupanga guns kuharibu mali ya Wakikuyu. Huyu Moses Kuria ametumiwa na Kasongo kupanga vile vijana wa Wakikuyu watauawa. Wewe Moses Kuria ndio adui mkubwa ya jamii ya Wakikuyu. Moses Kuria kama mtamkubali aende kabisa, afagiliwe. Sini msaliti. Wewe Moses Kuria wewe taraja bayaro orere. Wewe kemara malikia orere. Wewe kemara malikia orere. Ora ozuru Ruto konyarira moge koyo. Wewe wako ezo mekora ya konyarira biashara cia moge koyo. Ora twarete mekora karawe kora ge andu. Wewe Kuria wewe na kama ya moge koyo. Shara ile shora ge tugo ko. Wewe Kuria loro tikakurekera na wewe sherehe yako. Ati Gachagua ni ndugu yako. Ati umejaribu kunipenda sipendeki. Mimi sitaki unipende kwa sababu umeshikana na Kasongo. Umeleta pombe hapa Katoto na Kiambu inaua jamii yangu. Mimi Soprano, I have no time for you. Umeshikana na Kasongo. Ya pili, wewe Soprano umeshikana na Kasongo na Kimani Ichung'wah kugawanya mlima, ndio Kasongo atukalie vile moja alitukalia miaka 24. Kwa hivyo wewe Soprano, wewe ni adui ya mlima Kenya kwa sababu umekubali kutumika na Kasongo ati ugawanye mlima. Lakini wacha nikwambie Soprano, kugawa hii mlima ni kama kukata mti wa Mugumo na wembe. Haiwezekani, haiwezekani. Turauga tutikuganio niguo keremaneleke keamaneleke mutongoria ni uyu uguo niguo marauga tena. Kasongo, hata ukitaka kugawa mlima si utafuta mtu yuko na sauti ya kugawa mlima. Hii mtu ana sauti ya kugawa mlima hana. Kakichukua microphone ni fire, si fire. Soprano ni bure, si bure. Ni bonoko, si bonoko. Aende asiende. Mimi unataka niite ndugu yake kweli? Umekataa. Mimi hapana ndugu yako. You cannot be my brother when you are dividing the mountain. You cannot be my brother when you are joining Kasongo to set poisonous alcohol to kill my people. You cannot be my brother. Na mimi sitaki ndugu yako. Wewe ukitaka kuwa ndugu yangu, uache kugawa mlima na uache kuumiza Wakikuyu na pombe haramu. Watoto wetu wamekufa hapa, kila wiki tunazika watoto kwa sababu ya hiyo pombe. Kasongo na Soprano mumeleta hapa mlimani. Wewe kwenda Sugoi mkakae na Kasongo akuwe ndugu yako. Aende asiende. Ni bure, si bure. Ya mwisho, nikiwa Kiambu, nikiwa kiongozi wenu, nimetoka Nakuru na wamenituma, wamekaa ngumu kama mawe na wasema watishwe, lazima labda watu ya Kiambu mtishwe. Mimi nikiwa hii Kiambu niseme ndio mimi nifaulu kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, lazima nipate kuungwa mkono na 95% ya watu ya Kiambu ambaye iko 1.5 million votes. Na mimi niseme kama Rigathi Gachagua, kwa safari yangu ya kutafuta kiti ya urais, nitapiga hapa Kiambu hema mpaka nipate kura 1.4 million niende State House nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Kiambu wewe, tumetangaza Operation Fagia ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa na kasia ya siasa. Nikisema haramu
Mseme fagia. Harambee! Harambee! Wasaliti wote. UDA. Wirubaro. Tokonia. Kudago Tome. Wamakeki. Sapurano. Kemani Ichongo. Na Kasongo. Na Kasongo. Wangapi wanasema tufagie Kasongo? Ngoja kidogo. Kabla niite Seneta Karungo, nataka tukiwa pale Olokalau ado turoga Harambee maka ugama tikwetia roreri. Ngoja kidogo. Sijui kama umefika Methoni na mgoja. Ado Akarau turoga Harambee. Tutikwetia roreri. Gera nauga Harambee andu agatothotho nge moe andu aungu ake yata tondu imwe njo mutingeria roreri muge na thauti nene nauga Harambee muge tutikeria roreri. Harambee! 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 Ndio yako ungetikwa na thorithi. Wacha nimkaribishe Seneta wa Kiambu Mheshimiwa Karungo Wagongo. Gatondo hoye! Gatondo hoye! Kama unaniona nipungie mkono Gatondo. Wewe higae ewera divoji. Gatondo kinado kikoyore. Tomo inera para una gedoko. Ahora una gallita na traiga. See, there you are suffering. It's a terror of the heart that we never reach. You dig me deep, God put it on you. Ready? Wajamare kasi jamareke. Wajamare kasi jamareke. Sisi tunafurahi kitu moja. Ataizua the Mount Kenya neto tuete Kasongo ni nyumbani, si ndio? Tumeamua tujaamua. Na nataka kama watu wa Kiambu na watu wa Gatondo nichukue fursa hii na naongea na Kiswahili. Nishukuru Rigathi Gachagua sababu kila wakati William Ruto anatukana Uhuru Kenyatta. Rigathi kila wakati anaambia Ruto wewe, anaambia Ruto wacha na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Yule mtu anaitwa Ruto amemuita Uhuru Kenyatta atieni sponsor. Sisi masponsor wetu ni raia ambao wanasema watapeleka Kasongo nyumbani. Lakini sababu Kasongo amekuwa sponsor wa maguns, sponsor wa abduction, sponsor wa kuua, sponsor wa kila kitu, anafikiria kila mtu ni sponsor. Kasongo ni sponsor wa mauaji. Kasongo ni sponsor wa abduction. Si ndiye sponsor? Acha kuita Uhuru Kenyatta na wachana Uhuru wewe bana. Wewe wachana Uhuru bana. Wachana na Uhuru bana. Wachana na Uhuru. Hawezi kuwa wewe Ruto. Hawezi kuwa ukiwa deputy president unasema shida ni hapa juu ante Uhuru Kenyatta. Ukiwa deputy president unasema shida ni Uhuru Kenyatta. Ukiwa president unasema shida ni hapa chini ante Rigathi Gachagua. Wewe kwani unachukiaje Wakikuyu wewe? Walikufanyia nini? Lakini sisi tunakwambia tunakupeleka nyumbani. Wewe Kasongo tunakupeleka. Aende asiende. Aende asiende. Aende asiende. Ruto one term. Ruto one term. Aende one term. Asanteni sana, mimi nawapenda watu wa Gatondo. Na muodoni na hizo yanga. Todo ni manike pia role mayao. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya Gatondo. Nimepata kuona atokoria. Niko na seneta wa Kajiado, Mheshimiwa Seki ambaye atakuwa gavana wa Kajiado mwaka ujao. Hamjambo. Enda suba. Hapo mmekwama. Haya.
Kajiado. Kana bobo nenda na maigere gatundu. Nare kama kia Jubilee. Na kuma mwana ngira kama kia DCP. Tunakukaribisha. Nataka Excellency Karanja Mali kijana wangu mkono pale ofisi nienda 1 2027.